El budget-wise siya conduci con el renewal of vows para con el DILA 26 mga kasaw empleyado alina St. Joseph Church del Sabado aga. El DILA presidente si Edwin Toya manda con el 18 mga empleyado, liba con el DILA mga esposo y esposa para pwede man-bless alina St. Joseph Church después el misa maga alas 6 del Sabado aga. Después del misa tiene picture taking. Y después tiene sila breakfast with your spouse alina multipurpose hall del St. Joseph Church. Ya tiene también subuan ng cake. Y después de darle su mensaje al presidente. So today, we have this special occasion is to remind each other. Reset. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali. Na sana today, it's a renewal. Aside from renewing, you reset all the mistakes. Even sa budget-wise, we had moratorium. We can forget about the mistakes. But what's important is you learn from that and move forward. Si Toya dale plaque con el the longest married couple y el the newest married couple. Ya dale también el t-shirt con el man maridable tiene marca I love my wife y I love my husband. Y por último, ya tiene también toast of wine con el mga kasaw empleyado. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.